Shalom, horas Bapak Inang, hita haganupan pakon nama poso. Ya. Malas suhur tatene, sadarion boy hita pajupa use, bani pan ramotian Tuhan, das bani pan orang sadarion, boy hita marmalas ni uhur, mamuji pasangap kon gorani Tuhan. Bapak Inang hita haganupan, sadarion Minggu 26 Mei 2024. Minggu Trinitatis, Naibata Sitolusada. Topik minggu ta sadarion Aima, Passing do Jahoba. Jana model ni kebaktian ta, Aima model A. Bapak Inang, hita haganupan, ipatugahanami, sadarion, manggalang hulobeido hita, peruntukan mendukung kegiatan perayaan 60 tahun GKPS Padang Bulan. Bapak Inang hita haganupan, paima ipuka hita ibadah ta. Dear hita marunduk ni uhur, martonggo hubani Tuhan. Ase ganup rangkaian ni kegiatan ta, rangkaian di ibadah ta. Boy mardalan ibagas nadear, jana hita ganupan, boy marmalas ni uhur bani ibadah ta. Yotang hanami hubat haganupan bani namar sat teduh secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa ton dinapasing sitopa langit pakon tanahon. Amin. Doma ondos baku sagala kuasa na inaguri atas apa na itanahon. Lahu mahanima, podahi hanima ma sagala bangsa, ase gabe susianku sidea. Anjaha didi hanima ma sidea, hubagas goran ni Bapa, Anak, pakon ton dinapasing. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata sitolusada, pinuji maagoranmu na pasingin, bani tupuan nami sadarion, hamdo simada kuasa inaguri atas, pakon iatas tanahon, pasaor hamma hadirionmu huben nami, ase ulang mabiar hanami mandopakon ari-ari niguluh nami, dihut dohanami idiloham, janah boy dohanami, marhasadaon pakon ham, halani dom matardidi hanami, hubagas goranmu sitolusadain, Bapa, Anak pakon ton dinapasing. Terima kasih mabamu ham Tuhan nebata si top pahanami, pakon ham Tuhan Yesus si palua hanami, apa ham ton dinapasing namandilo hanami kuriamu. Amin. Undul ma kuria. Pasirsir hita dodita, puji hita Tuhan ta, naibata si tulus adain. Marhite doding haleluya nomor 300 ayat sada 2 pakon ayat 4. Tuhan berkuasa.
napasing Tuhan Parkuasa. Ningondo pujioni na tinopang. Doding kon hita ayat na paupatwa. Tangion hitama gatih ni titah na sapuluhin ay mana tersurat bani Lukas onom ayat 36 das bani 38. Gabe paridop niuhur manasyam songon bapa nasyam paridop niuhurin. Ulang manasyam manguhum-uhumi ase ulang hona uhum nasyam. Ulang manasyam mamapai ase ulang hona papa nasyam. Paluah nasyam, ase ipaluah nasyam. Bere nasyam ma, ase ibere bani nasyam. Parsuhatan na madear, na nionjat, na didugur, anjaha na pinajunjun, bereonni bani abingan nasyam. Ay parsuhatan na sinuhat kon nasyam do, suhat konon bani nasyam. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan na ibata, pargogoyang maaho, makorjahon titahuay. Amen. Bapa inang, paima ipadaskon hita, tonggo hasa sapani dosa. Diar mandoding hita humbani doding haleluya nomor 470 sada, ayat sada das subani ayat 3. Napasing doham na ibatanam. Say sasap dosa nami ganup setalup kamu. Doding kon hita ayat na patuloy. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hitama dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami pardear layak anjaha parholong niuhur hubani haganuk jolma. Domma ihatahon ham ase totap hanami marhasadaon. Manggoluh ibagas damay apa marsi haholongan. Apegatido hanami manggoluh
apa membahen naso iharosukon ham, urang sirsir doha nami paingat kon hasoman, gati pambahenan nami, parsahap nami, mambobay hasoman, hubani na hurang dear, gati hanami mamake hasoman, padas kon sura-sura ni hurnami tumang, ambah niay, gati lupa hanami, mandalan kon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni keluarga apa rumah tangga nami bay. Halanein maaseroh hanami ibagas unduk apa toruh niuhur hulobemu, masopot kon dosa nami. Maidop ma uhur muban nami, say sasap hamma dosa nami in. Top pahamma uhur na baru ban nami, ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham, age dopak kasoman nami jolma. Ipindo hanami on hubamu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitam mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhite darohni. Aima hasasapan ni panlanggaron, do muhubani habayakon ni idop ni hurni. Na unjah berehonon ni bata ibagas hapentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata, dom maisasap haganup dosata, halaniay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhon na bayu, hasangapon ma bari nebata ibabo. Amin. Undul ma kuria. Yesus Kristus Indo Raja, ipabakit na ibatata, mamgomgomi hajojor, janah ganup hajol maun, ningon bani do namar Tuhan. Pasirsir hita doding tahu bani doding haleluya, nomor 70 ayat sada pakon ayat 4. Doringkon hita ayat na paupaton. Yesus Kristus masisiro semalua hajol mau alani daroni doma ojos pagoluhan sai Tangar hitama hatan bata na tersurat bani sada Yohanes 5 ayat siah dasubani 10 tolu. Ia hasaksian humbani Jehovah ijalo hitado. Tapi bagalando hasaksian na humbani na bata ay hasaksian na humbani na bata doon na sinaksihon ni pasal anak niin. Na porsaya anja tardidi
na persaya bani anak ni bata ijolom do hasaksian in. Naso persaya bani bata ibahen do ia parladung halanilang persaya ia bani na sinaksyon ni bata pasal anak ni in. Anjah ondo na sinaksyon ni ay ma nadop ibere na bata do bata haguluhan na sa dokah ni anjaha ibagas anak ni indo haguluhan in. Simada anak in bani do haguluhan in. Naso simada anak ni bata seng bani haguluhan in. Ay husurat on bani na siyam na persaya bani anak ni bata ay ma ase ibotoh na siyam nadop bani na siyam do haguluhan na sa dokah ni. Amen. Martuah do na manangar hatan ni bata anjaha na marimbagas konsi. Amen. Hita haganupan pasirsir hita use dodingta hubani doding haleluya nomor 386 ayat sada 2 pakon ayat 4. Riap mahita jongjong.
Saksion hitama haporsayon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabtanahon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak nebata na sadain, Indo Tuhanta na tinibuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhite itong dinapasing. Namanawar na parangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon mati ang jahitanom, turun na goritoro, mulak manggol humbay na mati, baniari patuluhon. Naik ku surga, anja hunduli siya man nebata bapa, pargogoh na sutarimbangin. Hunjay ma iya mulak magira, laho manghumi halak na manggulu, pakon na dok mati. Ahu porsaya baniton di napasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsoran ni segala na pasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokan hidupahni. Amin. Undul ma kuria. Mandoding hita hubani doding haleluya nomor 325 ayat sada pakon ayat 2. Salam, oras mahubata haganupan. Hala suhur, puji Tuhan, boy hita pajupa ibagas malas niuhur. Terlumobi selamat datang ma bani nasyam, hasoman sa haporsayaon na martoloh roh marminggo. Adong do piga-piga dahal akidah kanami, adong Bapak Osto Damanik, pakon nalegan mungkin nalang tergorani hanami. Puji Tuhan. Sonari das mahita bani acara ting-ting. Haganup kuria pakon pimpinan majelis jemaat, pakon majelis jemaat padaskon selamat ulang tahun ma hubani kuria namar ulang tahun ibagas saminggon mulai tanggal 20 Mei das kubani tanggal 26 Mei. Nah pertama Jepri Ananda Putra Girsang tanggal 20 Mei, Inang Situa Hormani Munte, Inang Kori Hebrina Ginting, Bapak Samas Raja Dingding Napoleon Girsang, Andreas Bram Purba, Leonel Grapika Aufklarung Sipayung, namar ulang tahun bani tanggal 21 Mei. Bapak Situa Apri John Purba, Alin Gabriel Maidop Saragi, namar ulang tahun bani tanggal 22 Mei. Bapak Situa calon situa Axel Sudi Jaya Saragi, Inang Desi Merina Isaura Saragi, pakon Bagas Xavier Pasaribu namar ulang tahun bani tanggal 23 Mei. Bapak Jami Purba, Bapak Haslan Damanik namar ulang tahun bani tanggal 24 Mei. Christian Pusuk, Jenete Der Amelia Boru Damanik, Derdo Jeremia Sinaga, Kedrik Gabriel Petra Pandiangan namar ulang tahun bani tanggal 25 Mei. Selamat ulang tahun mabani nasyam. Tuhan memberkati anggodongi samping ta halani dah kana medong do piga-piga alak ngaro age ne samping ini manalam namar ulang tahun. Puji Tuhan semakin bertumbuh songon subtemani malam puji-puji atas semakin bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Napa duahon pada sekanami
si pertugas bani hari Minggu nalahoro tanggal 2 Juni. Si parambilan Bapak Pandita Ito Belihar Purba, paragenda Bapak Situa Wanris Pindo Purba, pandoding Inang Situa Anita Arwan, partingting Bapak Situa Surya Abadi Sembiring, parmusik Bapak Situa Jan Saberlan Purba, song leader Bapak Doris Sansius Pasaribu, calon Situa Joniverson Sinaga, calon Situa John Sugiat Gursang. Prokes penerima tamu, calon Situa Inang Yustati Saragi, calon Situa Ratna Dewita Saragi, Bapak Situa Jakarmen Saragi. Panggalang, calon Situa Mardiati Barus, calon Situa Maruli Tua Purba, Pakon Bapak calon Situa Ajis Boiman Purba. Keamanan parkir, Bapak Trihoga Sastra Girsang, Bapak Aston Tondang, Bapak Jenny Ginting. Koordinator, Situa Martina Girsang. Ase dingat hita, janah tongkon hita ma ase boi dipersiapkan ibagas nadiar untuk kemuliaan Tuhan jadi sukacita batah haganupan. Sonai homa untuk pertonggoan. Pertonggoan bani Jumat tanggal 31 Mei. Ibasahon hanami untuk sektor Jerusalem, tuan rumah keluarga Sumardi, parambilan pendeta Reliana Sinaga, paragenda Samas bin Saudin Saragi. Sektor Bethlehem, keluarga tuan rumah keluarga Samas Raja Jingding Girsang, parambilan pendeta Flora Ehuta Gaul, paragenda calon Situa Christian Girsang. Sektor Betani, keluarga Trihoga Girsang, parambilan pendeta S.A. Girsang, paragenda Situa Mariati Sipayung. Sektor Galilea, tuan rumah keluarga Nyonya Situa RBJ Girsang. RBJ Sipayung kali ya, Lang Girsang Sipayung, RBJ Sipayung. Parambilan penginjil wanita Narsinta Manik, paragenda Situa Serto Sipayung. Sektor Jericho, di rumah ni keluarga Aston Tondang, sekaligus pangapohon halani baru marujung si matua adalah ini Bapak Aston Tondang asih haganupan seksi boy mengirim utusan di bani pertonggonai. Parambilan Inang Pendeta Ria Ferawati Malau, paragenda Inang Nyonya Situa Ediman Naibaho. Sektor Makedonia, keluarga Anrado Nikus Sihaloho, parambilan Pendeta Jemi Raya Saragi, paragenda Situa John Sari Haloho. Naima untuk pertonggoan, anggo untuk parduiton boy dah kita bani ting talang palai basahon anggodong nasihol koreksi boy langsung hubani bendahara, hubani PMJ atau hubani pengurus sektor. Sonari das mahita bani ting warta jemaat kegiatan jemaat. Nah pertama sermon kuria tetap dilaksanahon hari Kamis tanggal jam 10 pituip di ruang sermon di lantai 2. Sadarion songon nadop dihatahon nokan manggalang hulobe do hita untuk mendukung perayaan ulang tahun GKPS Padang Bulan napa 60 kon. Napa tuluhon bani minggu pelaksanaan ulang tahun 9 Juni ibahendo emeritasi ubani tolu halak situa aima Bapak Situa Edison Sidadolok, Bapak Situa William Saragi, Bapak Situa Jainal Haloho tonggohon hita ase ganup boy merdalan ibagas nadiar. PA Inang Selasa tetap dilaksanahon bani hari Selasa termasuk jam 10 WIB ase diingat na siamma Inang Maai. Ting paduahon Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan Kosman Oktaniel Girsang. Niombah ni keluarga Sahman Girsang tinimbukon ni Inang Senyorita Saragi sektor 1. Pakon tunangan ni Lola Inganta Saragi. Niombah ni keluarga Situa MR Nembang Saragi, Inang tinubukon ni Inang Berita Sembiring, Hun Kuria GKPS Bekasi, Resort Bekasi. Ia dongkon bani Jumat 31 Mei 2024 iga KPS Padang Bulan pukul siah WIB. Ase pasir-sir kita secara khusus Majelis Sektor Sada. Berita Pusok Nyuhur. Doma marujung goluh orang tua atak simatua dalahi humbani Bapak Roy Gunawan Simanjorang Sektor 2. Isuanhon bani hari Sabtu 25 Mei 2024. Alamat Dusun 2 Tanjung Meriah Desa Simalas Sipispis Serdang Bedagai Tonggon Hita
ase podas tarapoh keluarga haganupan. Jadwal kegiatan untuk persiapan ulang tahun. Nah pertama, bani tanggal 1 Juni, hari Sabtu nasihol naroon. Hari libur doai. Hari Sabtu, hari libur homa. Bahenondo gerak jalan santai. Gerak jalan santai jam 6 pagi. Dopko siai adong kegiatan keakraban, perlombaan untuk keakraban dan sukacita bagi kita semua. Ipasingatkan kami, ase sirsir mahita roh haganupan. Mari kita bersama di dalam sukacita untuk menyambut ulang tahun GKPS Padang Bulan yang ke-60. Nah paduahon bani tanggal 1 Juni ilaksanahon dohoma pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan hubata haganupan sihol. Tapi prioritaskon lobe hubani lansia. Boy do ganup, tapi prioritas ni lansia. Dengan catatan, dengan syarat, ulang lupa membuat kartu penduduk dan kartu keluarga. Fotokopi inilah, anggo asli ini ulang ibuan, tading huli. Ya, untuk mungkin sebagai pertanggungjawaban. Sonayoma ibadah hari ulang tahun ilaksanahon bani tanggal 10 Juni hari Minggu. Jadi ase pasir-sir hitam madirita pakai hitam pakai si jengesan ibagas malas nyuhur nalaho mandihuti acara ibadah tahun salisa tahun do hita ulang tahun ya. Terima kasih sonai ting bata mungkin sada adong perlu ipasingat. Mulak gereja kan adong do hita minum bersama, kopi teh ada snack. Mohon hubata haganupan ase galas ulang doh tu merato. Anggo do masai minum ipaulak hubani ianani. Kemarin ada sampai di pokok mangga dekat lapangan. Anggo lang adong namang idahai kemago maai. Itu punya itu milik kita. Jadi harus kita yang merawat. Jadi sonai terima kasih martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih do tong-tong ondos nami hulo beni hasangaponmu Bapa. Ihap hanami halani idop pakon holong ni hatei mudo na tong-tong makasomani hanami. Boy hanami riap mertupu ijon na laho memuji pakon pasangap kongoranmu mertonggo hubamu janah nasi hol manangar hatamu. Pargogohi hamma hanami Bapa. Janah tolong hamma hanami ase boy hanami songon ahanadop yarapon hanami boy lambin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa riap pakon haganup jematin pe terima kasih hubamu bani piga-piga halak hasoman nami kuriamu na marulang tahun ibagas mingguon. Terima kasih babamu Bapa. Yondos kon hanami masih dia hubagas tanganmu ase ibagas malas nyuhur janah na bersyukur hubamu bani usia na lambin tambah bani sidia. Terima kasih bamu Bapa. Bani panorangon pe homa Bapa itonggon hanami do panitia ulang tahun GKPS Padang Bulan na po 60 kon. Hamma nama kasomani sidia haganupan membere malas nyuhur kekuatan jana sukacita nalaho mandalan kon haganup. Nadop irencanahon aseboy mardalan haganup ibagas nadiar gabe puji-pujian nami hubamu janah boy gabe malas nyuhur hubani jemaat haganupan itonggoon hanami Bapa bani ganup kegiatan sonai homa bani dana yang dibutuhkan persaya do hanami Bapa tuk do gogohmu lau mencukupkan dana ni butuhkan ni panitia itonggoon hanami haganup kegiatan pemeriksaan kesehatan gerak jalan santai perlombaan untuk keakraban, ibadah ulang tahun, sonai homa sermon, sonai homa pertonggoan bani minggu roh, sonai homa age PA inang Selasa pakon nalegan bani kegiatan ni kuria nami. Pasu-pasu ham ase boy merdalan ibagas nadiar jan haganup hanami na patut roh. Pasingat ham ase roh kanami ibagas malas nyuhur mandihuti haganupan programin. Bapa bani bani sadarion pehoma itonggon hanami do piga-piga hasoman nami na dokah malang boy lang rap pakon hanami halani parna boriton isidia itonggon hanami inang nyonya Gustaf Purba inang nyonya situa F Saragi inang nyonya situa RBJ Sipayung pasu-pasu hamma sidia ibagas kelemahan tubuh ni sidia Tuhan janah
bereham homa uhur na tongtong marpangarapan hubamu. Ulang paturut ham si dia mendole tapi tetap marpangarapan hubamu. Sone homa ganup keluarga, Tuhan memberi holong na hubamu asai bagas holong mengurusi keluarga namion. Bapa bani panorangon pe tonggoon hanami do, haganup orang tua nami, naidahkan nami gebi teladan ban nami, orang tua nami na langsia. Tonggoon hanami Bapa Wisman Sinaga, Bapa JM Purba, inang nyonya situa Sengli Damanik Boru Sinaga, inang situa Sortauli Sinaga, inang situa Hormaini Munte, nyonya JM Purba Boru Sinaga, nyonya situa Jack Sider Damanik, nyonya JM Sipayung, Bapa situa Salmon Girsang, inang nyonya situa Erhatari Horan, inang nyonya Kamrol Damanik, inang nyonya Damanik Hanum Boru Saragih na ibagas namar malas nyur si dia roh tong hurumahmu nalahu memuji pasangap kongoranmu gabeteladan ban nami pasu-pasu hamma si dia Bapa bani keterbatasannya kulani si dia ase tetap si dia martarima kasih hubamu bani keluarga pe hamma nolong ase ibagas holong mengurusi keluarga namion Bapa itonggoon honami do homahu bagas tanganmu age pemerintah nami pemerintah pusat das kubani pemerintah daerah sonai homa pemerintahan kota Medan secara khusus ase hamma nama masu-masu si dia ase biar hubamu masih dia makorjahon segala horjani si dia domu hubani aturan-aturan nadop itu tapkon yondoskon hanami secara khusus pemilihan calon kepala daerah nasihol ilaksanahon bani bulan November ase hama mempersiapkan KPU pakon haganupan jajaran ni ase boy mempersiapkan KPU pemilihan kepala daerah ibagas nadiar ase terpilih ma Bapa pimpinan daerah namar horja untuk kesejahteraan masyarakat. Terpuji maham Bapa. Tokinari siuhlah nami manangar hatamu, pargogi hamma pandita nami, pandita Janjoner Sinaga, nasihol padaskon hatamu, ase boy ipadas hatamu ibagas nadear, boy terjalo haganup jemaat ibagas malas nyuhur, janah boy mahanami, gabe namak korjahon, horjamu makorjahon hatamu ibagas goluh nami. Terpuji maham Bapa. Ondos hutanganmu bandaging pakon tondu nami sonai homa mangarap doha nami ase bani mingkun al horohpe hanami boy riap marmalas nyuhur memuji pakon pasang kepunham igarejaon ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalot hamma tonggo nami jadi maharoso nyuhurmu amin. Bogehonta pujian humbani inang nomi kuriaon.
Hita haganupan, ase persiapkon hita uhurta, nalaho manjalo hatani Tuhan, na pinadas ni Bapak Pandita Janjoner Sinaga, ase mandoding hita umbani doding haleluya nomor 375 ayat sadapakon ayat 3. Ijon doau Tuhanku, say suruh hamaam, mandilo ganup colma bay harajon, doding ta ayat napa toluhon. Ijon doau Tuhanku, say suruh hamaam, mandilo ganup colma bay Dami ni naibata na mengatasi haganup hauhuron. Inma manramot kon uhur. Apa pikiran na siam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Horas bata ganuban. Ahado kabar na siam Bapak Inang Ikurion. Malah zuhur luar biasa. Corgit haganupan terlebih na siam. Laho mengadongkon perayaan ulang tahun na pa 60 kontene. Sa itu hatama manramot kon hitaganuk. Diar Bapak Inang hatani Tuhan ambilan bata bani mingguta sedarion Minggu Trinitatis ay mahum bani buku ni Jesaya. Jesaya bindu onom ayat sadadas kubani ayat 8. Hiraganu pandu hita mambeban Bibel bahasa hita ma teks on maragatihan au membasa ayat na fisik na siya membasa ayat na gonap hupuk kahama parlobe membasa judul ni bindu onom. Pandiloon ni Jehovah bani si Jesaya. Bani tahun parmate ni Raja Usia. Huidah do Tuhan hundul i atas hotak nagijang. Anjaha namar mulia. Anjaha rambu ni pakaian ni do manggoki rumah panumbahan. Marasi tauran masidea nini napasing do Jehovah Sebaot gokdo sabtanohon bani hamulioni. Dop ay nikuma bursik maahu mago maahu halani jolma para bibir na mabutak doahu. Anjaha marianan doahu itonga-tonga ni halak para bibir na mabutak.
Ay doma ididah mataku rajain Jehovah Sebaot. Ijamah ma marhite ai bibirhu anjahanini tonggor ma ondo na menjamah bibirmu sae ma salahmu sasap ma dosamu. Olak jai madasni na mertua ay mana mambogi hatani Tuhan marimbaгаskon pakon makorjahon bani keluhni Bapa inang ke nama poso na hinargan itu hata ambilaton ay ma penuturan langsung humbani Jesaya pasal proses pakon carani Tuhan mandilusi gabe nabi gabe juak-juak ni naibata. Isobut do bani teksta ngadop ibasa hita sonaha ia mendapat penglihatan nini huidah do Tuhan hundul i atas hotak nagijang anjaha marmulia rambuni pakiani manggoki rumah panumbahan. Penglihatan na idah niai menggambarkan soal hakikat ni naibata sebagai raja na markuasa. Aido se isobut bani teksta Bapa inang kundul i atas hotak nagijang tetu tahta. Pakiani manggoki rumah panombahan tetu menggambarkan jubah kebesaran ni raja. Jadi igambarkan soal raja naibata silaku raja namar kuasa langsing kanai tapi naibata napasi songon na tinaurhon ni para serafim makhluk surgawi berupa malaikat napasing do Jehovah canah gok hamuliaone. Ipatuga do homa Bapa inang marhitehon ni tekston sonaha naibata na markuasa ay naibata na pasing ay naibata na marmulia ay siri-siri memakai Jesaya parbibir na mabutakay agepe dop lobe ijamah bibir ni marhite nar-nar sebagai simbol nasasap dosani. Tapi sir-sir naibata mamakeisi nagabe utusan ni Tuhan padiarhon parguluhan dengan catatan ibagas sukarela tulus ikhlas aido se isi do suruhonku isi do utusanku isi do suruhan nami jana akhir ni sonadop ibasa hita rombang irespon Jesaya do tawaran ni naibata dalam tawaran kerelaan ai marhitehon ni ijon do ahu Tuhan suruh kamaaw ijon do au Tuhan utus hamaaw au huingat do kalimat on ibahen bani sada kaus nami tiki sekolah pandita au inomensen inilah aku utuslah aku tiki marnapak tilas hanami hutarutung tiki sekolah pandita. Jadi baku sendiri berkesan doai ijon do au Tuhan utus hama au langku botoh hubatan nomor tupon apakah berkesando bamu pernyataan ni Jesaya gabe pernyataan ijon do au Tuhan utus hama au Bapak inang kita hagadup na hinargan itu hata
Memang legando cara ni Tuhan. Mandilo parhorjani, baik agenay sobut bani bibelta, baik agenay sobut itong-atongahan ni kuryata. Legando age hubani parhorjani kuria. Legan hubani si Musa, legan hubani Jeremia, legan hubani susian nasa 12 ay, legan hubani Paulus, legan hubani pandita, para sintua, samas pakonalegan, itong-atongan ni kuryata. Tapi agepe legan carani, na jelas jalah na pasti Bapak Ina. Pandiloon ni Tuhan itindak lanjuti bani pernyataan kuasa ni nalang terbatas. Kuasa ni nalang boy ibatasi pikiranta. Termasuk kuasa ni manasap dosata. Kuasa ni lahom memberi gogo. Kuasa ni mengutus kita. Kuasa ni menopang kita. So na terjadi bani Yesaya. Melalui serafim doai. Ipatalar kuasa ay. Hubata. Totu ibagas Yesus. Ibagas tondonya pasing. Jana boydo Yesus. Tondonya pasing ay. Mamake berbagai media. Lahu patalarhon kuasa ni Tuhan aset talar bani kuluton. Tapi inti ni ija itu itindak lanjuti na ibatado patalarhon kuasa ni bani kulutan. Ijin ia mandilo hitaw. Langsing ganay halak nadop mangahapkon aha na binahen ni Tuhan, nadop mangahapkon pambahenan ni naibata, nadop mangahapkon partalar kuasa ni naibata, semestini maningon sirisir dohoma iya, laho membalosi Tuhan ijon doau Tuhan, utus kam maau, ijon doau Tuhan, pakai ham maau, ijon doau Tuhan suruh kam maau. Ay man na seharusni keluar kumbani pamangantabay sebagai hataridahani nadop mangahapkon talardo kuasa ni Tuhanin bani guluton talardo holong ni Tuhanin bani guluton ijon dua Tuhan masih maningon lobe talar kuasa ni Tuhanai ase marbalos kam ase marbalos au halang di poro saya do hitabani prinsip. Prinsip ni Bapak Inang pita parjupahan pakon ni Tuhan do naboy mendahului segala bentuk pelayanan nama dia. Pita relasi nama dia pakon ni Tuhan do naboy patupahon relasi nama dia pakon sesama. Pita naman jalok kebaikan humbani Tuhan do, na boy memberi kebaikan bani sesama. Ay prinsip doai. Aksioma doai. Kebenaran yang tanpa dibuktikan doai. Maningon sunhay do bani guluhon. Ay ma pangidang yon na tulus. Ay ma pelayanan na sukarela. Anggolang ko sisonay, boy do hampa ko niya madabo, hubani ahanay ko kita, pelayanan pencitraan. Pelayanan ase ipuji colma, ase ipuji hasoman. Kita ganup na hinarkan itu hata. Totu iha poro saya hita do Bapak Inang, sonahat Tuhan do mamilih kita haganupan, mandilo kita bahkan mengutus kita baik sebagai pagori ni kuria
Salinari baik sebagai pagori ni Korea. Ado disebut banisa sada Petrus 2 siai bangsa na pinilih do na siyam, umat na pinilih do, bangsa ni naibata laho membaritahon hadiaron habucuron ni Tuhan. Do may pilih Tuhan hita ganubanon. Do mahomani pilih Tuhan hita parhorja ni Korea. Termasuk kanami pandita na siyam situa samas termasuk pengurus-pengurus agebani kategorial. Do may pilih kita laho mengambilan konambilan na madayar. Gabe saksi ni Tuhan. Laho mahanima husap tanohon mulai hun Jerusalem, Judea, Samaria, rosi ujung ni tanohon gabe saksi kumahanima. Maningon amino kita ay dom may pilih Tuhan kita. Langsing ganay Bapak Inang. Kita na marhorja, mau di pemerintahan, mau di swasta, mau ke ladang, mau perbotot, mau supir angkot, segala horja na madiar. Maningon yakin kita. Doma ipilih Tuhan kita. Bahkan doma itus Tuhan kita bani horja taay. Ipilih Tuhan, idilu Tuhan, iutus Tuhan kita marhite horja taay. Maningon idah kita pemahaman iman tanasonon. Pasal pandiloon ni Tuhan. Pasal pemilihan ni Tuhan. Pasal pengutusan ni Tuhan. Ang godom may pahami hita ay siol uhurhu. Laho paingat kon hita na do manjalo pemilihan. Na do manjalo pandiloon. Na do manjalo pengutusan ni Tuhan. Merenung kon toluhal. Marhitem bilaton. Nagabe kekuatan bata. Nagabe modal rohani bata. Mandalan kon pandilo taay. Mandalan kon pengusot taay. Na perlu be maay Bapak Inang. Ay maase tetap hita makawah dopak datas. Makawah dopak datas. Dopak naibata na markuasa. Dopak naibata na pasing. Dopak naibata na marmulia. Makawah boy iterjemahkan dalam arti manandasi, mengakuisi, makaporsayaisi, makagulukon hapasingon ni, makagulukon kuasani bani kuluton. Langku boto. Ahabedo pergumulan tasonari. Sedia bahatma pergumulan na idopa on ham sonari. Ham doha sa membotohai. Sadiha borat ma pergumulan ay. Ay pe ham do membotoh pakoniaw masing-masing kita. Berdaya atap lang berdaya ham sampai sonari ay pilang kuboto. Ham do membotohai. Atap halani pergumulan na borat ay, pakon nabui ay, mampahin hampir oleng kam. Seolah-olah mau putus asa ay pilang kuboto, ham do memboto ay. Tapi atap so dia. Das hambani pengalaman na sunayay. Hatani Tuhan pengat kon kita. Makawah kam Bapak Inang dopak datas. Dopak Tuhan si parkuasa. Dopak bapatan na markuasa ay. Langsing dan hubani Yesaya. Tuhan pataridahkon kuasani nyata secara tidak terbatas melalui serafim. Kubamupe Tuhan tasir-sir. Laho patalarkon kuasanya. Hasina gabe persoalan. Yakin doham. Percaya doham. Bani kuasa ni Tuhan naso terbatas ay ipatalar bani 10 tahun. Ulang pita kita masahabi sol Yesaya. Anggo yakin ham pilihan ni sadado. Semangat ham terus mangguluh. Berjuang kam bani guluhon. Tanpa pernah jatuh ke dalam keputusasaan. Ada sepilihan.
Engkau yakin betul Tuhan pasalai. Langsing kanay Bapak Inang. Marhite na mananda, makaporsayay, mangakui naibata taay, naibata na pasing. Allah yang kudus, iro na mandiloham, mangutus hampa ko ni mangutus au, maningon dohita homani siap, menyisuayhon goluhta, hubani goluh na ibapata na pasingay. Masem maningon menyisuayhon goluh ay. Kalani domma ijaloham, hapasingon hubani Tuhan Yesus. Siap terus berjuang padoh kondiri humbani pardosaon. Siap berjuang padoh kondiri humbani hajahaton. Siap menggoloh dengan cara berbeda pakon dunia on. Cara yang tidak serupa dengan dunia ini. Pakon pondok kata honota. Pengakuata pasal naibata napasing. Maningon berdampak doai bani gaya dan cara hidup ta. Pengakuata pasal naibata napasing. Maningon marpakorhon doai Bapak Inang bani gaya pakon cara hidup ta. Langboy marpardomuan hagolapan hubani haliharon. Langboy marpardomuan habutakon hubani hapasingon. On prinsip doon bani guluhon. Langboy tawar-tawaray. Ang wadongdo pengakuan ta memang napasing do naibata. Jana yakin hita. Manggoluh ibagas hapa singon nasnayay do. Membahen marmulia Tuhan ibagas kuluh tabe marmulia Tuhata melalui kehidupan tabe aima catatan na perlobe makawah dopak datas dopay na paduahon kekuatan tabani guluhon mambalosi pandiloon ni Tuhan maningon siap doham makawah dopak diri tabe makawa dopak bagas ni hadiri otta Bapak Inang. Artinya perlu do hita mananda dirita. Perlu do hita mengakui dirita na memang secara jujur. Ibagas keterbatasan, ibagas ketidaksempurnaan, ibagas kekurangan, na boy cenderung, upagalah istilah cenderung, madabo kubagas pardosaon. Maningon terbuka hita pasalay. Mananda dirita, mengakui hadiriota, na ibagas kekurangan, ibagas ketidaksempurnaan, na boy cenderung hubagas pardosaon. Dauh mahumbata membenarkan diri. Dauh maay Bapak Inang. Tentu muncul pengakuan hadiriota ibagas hakurangan. Muncul kesadaranta mananda dirita ibagas hagalekon sangat terkait nokan bani na makawa kita dopak datas dopak Tuhan taai naibata na markuasa na pasingay gabi muncul ma kesadaran ay Bapak Inang hitaganup bani na makawa dopak dirita bani sada sisi muncul ma ibagas diri tahun sebuah kesadaran hita galek sebuah perasaan bukan secara psikologis tapi perasaan secara hajol maun kita berdosa langsingkan perasaan pengakuan secara jujur ilo bene Tuhan kita berdosa. Karena itu pengalaman ni Yesaya. Para bibir na mabutak doaw. Pardosa doaw. Bahkan mengguluh doa itong-atongan ni bangsa para bibir na mabutak.
Janah perasaan keberdosaan, kesadaran berdosa, dopai pengakuan berdosa, onma mendahului pengampunan. Salinari, onma mendahului pengampunan. Kan aidona terjadi bani Yesaya, parbibir nama butak doau, pardosa doau, dopni roh serafim membuat nar-nar, humbani tempat ni anjap-anjap na bani rumah panombahan, janah ibain ma bani bibir ni sebagai simbol saya masalahmu, saya ma dosamu. Por saya do kita, pengampunan dosa, age bani Yesaya, age hubatai bagas Kristus, anugerah ni Tuhan doai. Hidup ni hurni Tuhan doai Bapak Inang. Anugerah Tuhan dalam arti sedo halani usahata, sedo halani horjata ai. Horjani Tuhan do membere pengampunan dosa ai, membere hasapani dosa. Tapi anugerah ai boy ijalo halak na mengaku merdosa ia. Anugerah ai boy inikmati halak na mengaku ibagas hahurangan ia. Ai duhasa na mengaku ibagas na marhahurangan, gok hagalekon, gok pardosaon do na boy mencalo anugerah ai. Ai do sini kunokan kesadaran akan kita lemah. Bahkan dasku bani jujur mengaku kita berdosa, itu mendahului pengampunan humbani Tuhan. Tapi langsung ganai, halani anugerah ni Tuhan na luar biasa doa jalo kita, agi baga Yesus. Tentu maningon ihaguluh ko kita anugerahai lang secara murahan, tapi penuh dengan harga yang mahal, menjaga perguluhan tabe ibagas horos Tuhan. Dopai bani sisi nalekan, izin hita makawah dopak dirita, sadar ibagas hahurangata, sadar ibagas kelemahata, ijai maham tarjolma butuh topangan dari Tuhan. Ijai maham tarjolma pakonya butuh pertolongan dari Tuhan. Jangan halani butuh pertolongan dari Tuhan, muncul kerendahan hati. Hidupku tidak akan apa-apa tanpa bergantung kepada Dia sepenuhnya. Masa depanku tidak akan menjadi apa-apa tanpa tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Keluargaku tidak menjadi apa-apa tanpa menggantungkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Ijai ma artini nama kawah dopak diri taai. Makawa dopak bagas hadiriota. Bapak Inang hita ganup na hinarkan itu hata. Aima renungan napaduahon umbani teksta. Dopai renungan napatuluhon. Nikunukan tolu renung konota maritem bilaton. Ase siap kita makawa dopak darat. Keluar humbani dirita. Makawah dopak dunia na membutuhkan pertolongan, na membutuhkan pangurupion. Boy do terjemah kita dunia dalam arti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan ijah kita bergereja, ijah kita marsektor, lingkungan ijah kita makorja, lingkungan ijah kita marsaur, lingkungan ijah kita marmasyarakat. Aido boy kita berterjemahkan dunia tahun, makawa kita bani dunia on. Tapi na pasti Bapak Inang, maritem bilata sadarion, halani ham sir-sir makawah dopak dunia on, dopak darat, berarti maningon sir-sir ham, sadari ham, utusan ninay batado ham. Utusan ninay batado hita bani pakorjanata, utusan ninay batado hita bani lingkungata, utusan na ibatado hita bani keluargata. Laho padiarkon parguluhan, memperbaiki kehidupan on.
Tentu lang gampang, lang urah Bapak Inang, gabi utusan na bata. Masih lang urah. Halani sangat terkait do carata, motivasita, padiarhon perguluhan on bani harusuni Tuhan. Sangat terkait. Langboy pita uhur-uhurta. Langboy ibagas neko-neko pakon kecurangan. Langboy ikut arus. Lang mungkin age kompromi bay na masa. Langdong na sunayay. Salinari, anggo, sadar duham pakunyaw sebagai utusan ni Tuhan. Sangat terkait. Carata padarhon pargoluhan. Ibagas haroson ni Tuhan taon. Aima konsekuensi selak utusan ni Tuhan bani guluhon. Maningon tetap mempertaruhkan kehendak ni Tuhan. Langadong nalikan si pertaruh konon sebalia mempertaruhkan kehendak Tuhan bani guluhon. Tapi ingat kita, AGP lang gampang. AGP nae borat ni lang homa boy hita makatahon maklum ma pendeta, maklum ma porhanger. Kita kan manusia tidak sempurna. Lang gabe modal ay membela diri. Lang Bapak Ina. Tapi naboy bainanmu ay masada. Bertahan setia. Salinari bertahan setia menjalohon pengutusan ni Tuhan. Bertahan setia makadiarhon pengutusan ni Tuhan. Setia mengajamhon na batasi perkuasa. Setia mangguluh ibagas hapasingon, songan bapata ibagas hapasingon ay. Setia marhapasingon bani guluhon. Setia mangihut kon Tuhan, jana ingat ham. Ibagas kesetiaan muaido iahap kon kita na ibata marhorja mangurupi. Ay duhasa. Ibagas kesetiaan tayo iahapok kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memampukan kita. Kesetiaan ta aido manut Tuhan. Anggo Jesaya makatahon, ijon dua utus kam maaf. Hampe pakon nyaw marjanji ma, ijon dua Tuhan utus kam mau padiarhon perguluhan bani keluargaku, bani pekerjaanku, bani pergaulanku. Lang gampang, tapi bisa selama inang Bapa dan kita setia. Di situ Tuhan menopang kita. Ita genup na hinargan itu hata Bapak Inang kenama poso nini nagabe temata pasing do Jehovah. Totulang singgan pernyataan teologis on. Loh makatahon na ibata na ihaporo saya hita ay memang na ibata naman lubihi segala makhluk segala na adong, naibata na so mananda dosa sitong duay, naibata na lang mananda kinajisan, naibata na manguhum, jolma si pardosa sitong duay, lang singgan sunay, irusihita soal napasing do Jehovah. Tapi maningondas kita hubani na mga rusi, songon pengalaman ni saya, naibata napasing ay manaybata paridop niuhur bata. Paridop niuhur ibaga Jesus na mambere hapasingon pengampunan dosa batabe. Pengampunan dosa baniguluh tabe. Maridop niuhur yahubata. Halaniay anggo isubut hampa kon husobut. Napasing do Jehovah sihol menegaskon soal tanggung jawab ta. Tanggung jawab ni hamba pa. Tanggung jawab mu inang kenama poso. Menjaga salinari memelihara karya hapasingon na iberi Tuhan Yesus bam. Aido jaga hamba ai. Jaga hita maay bani guluh tabe. Halanyaha halak na menjaga hapasingon aido
na isobut bani bibelta na martua. Yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Halani boy ia mengidah na ibata. Boy ia mengalami kuasa na ibata. Boy menikmati holong na ibata. Nini bani Matius 5 ayat 8. Martua mahalak paruhur na bersih. Ay idahon ni sidiado na ibata. Paruhur na bersih menghasilkan perlaho na bersih. Menghasilkan pambahenan na bersih. Menghasilkan pergoluhan na bersih. Parlaho na bersih, pambahenan na bersih, pergoluhan na bersih. Sungguh membahagiakan bagi kita. Ay dumambahin malasuurta halaniaha. Idah kita na ibata. Ialami hita kuasani. Inagmati hita holongni. Langsinggan sonari. Patar das kubane sepanjang goluta. Angko sonaido Bapak Inang. Mari kita merenungkan pasing do Jehovah sebagai sebuah tanggung jawab menjaga hapasingon darot ipondos Tuhan hubata. Selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan. Tuhan makasumani kita ke depan. Amin. Martongko kita. Terima kasih bamu Tuhan. Pasing doham. Langsingkan pernyataan teologis. Tapi sebuah pernyataan hidup nihur. Na memberi hapasingon benami. Langsingkan bani Yesaya. Tapi benami na persaya ibagai Yesus. Ijalo hanami hapasingonai. Tapi sekaligus sebuah tanggung jawab menjaga hapasingon ai goluh nadop ipapasingkam banamyon goluh nadop iampuniham dosa nami be ijaga hanami sadiar-diar ni bani guluh on ase mertuah kanami Bapa ase berbahagia guluh namyon halani naido nimu mertua mahalak na bersih maruhur halani aido na boy mangidah na ibata mengalami kuasa na ibata mengalami holong na ibata. Terima kasih Tuhan bani hatamu na ondos panami ramat kon hamma kuriamon menuruskan kehidupan nibe terlebih secara bersama-sama mengolopkan ulang tahun 80 tahun kuriamu bah tumang perjalanan kehidupan secara bersama secara pribadi, secara keluarga, marahor jadoham bani sedia. Inma perenungan na mendalam, gabi kekuatan homa, sunaham manramotkan guluh ni Korea mon nadop ni in, sunay mahomaham Bapa, manramotkan sedia hulibin nerion, lahom manuruskan kehidupan na pasing ilobi-lobi mo. Holong atimu Tuhan, marahiti kuasa ni tondimu, maragogoh duhanami menramotkan hapasingon dadop ipondos kamban nami. Terima kasih Ma Bapa, hama menjaga hanami sepanjang guluh nami bei sonari rosi sadokah ni dokah ni marhite Kristus balosi hama tonggo elek nami Tuhan. Amin. Paima iondos kon hita galanganta tangar hita melobi hata ni naibata nagabi onjolan batalah manggalang ay manatar surat bani pesalmen siah 26 ayat 8 berena siama bani Jehovah hamuliaon ni gorani buan nasiama galangan masuk manasiam bani alamanni sunari ondoson hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami harohan ni haganup. Hun bamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo ban nami golu apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijoni ondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Sa ilambin maragogo humatongon hanami. Ihasomani idop ni hurmu apa pasu-pasumu bani na mandalan kon horja nami. Papasingkamma galangan na ginalangkon nami yon. Gabila galangan na misbo ilobi-lobi mo. Asilambin iharagahon hanami tongon diar nilayak. Pakon pasu-pasumin. Maritin na pasaut kon haros ni hurmu. Humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marite Kristus Jesus jaluham magalangan pakon tonggo namion. Amin. Wondoskan bani Jesus. Ham Tuhan na ibata Bapa anak pakontondoy na pasing. Ipuji jana ipasangap hanami doham halani panramot yon mo bani kuryamu iduniaon. Maramalas nihur dohanami halani domma ipataridah kon ham. Hadirion pakon idop nihurmu ban nami. Hamdo na manopa. Pambere hasasapan ni dusa. Pakon mambubay sagala na porosaya hubamu. Mardalan huhagoluhan si sadoka ni dokahni. Halaniay mangelek mahanami hubamu. Topa jana pabayu hamma hanami marhitik kuasa ni tonduymuin. Ase tubuh kanami padua halihon. Jana totak maragogoh laho makagulukon holong ni atemu. Nadop ondos ban nami. Urupi hamma hanami manlawan musuh. Pakon hisap-hisap ni daging nami. Ase boy ipataridakon hanami. Nadop tongon-tongon hanami gabi anakmu. Balosi hamma hanami. Ibagas idop pakon holong ni atemu. Amin. Hamba pa nami na inagoriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharos nurmu inagoritongahon. Songon na inagoriatas. Berehama ban nami isdero naguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlacuan. Palua hamma hanami humbani pangago. Laho mana siam janah pindahin na siam mana madiar ulang mana jahat asim manggulu na siam
Asetongon ma Jehovah na ibatas sebaot hasoman na siyam, songon na hinatahon na siyam. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu janam maido mahurni mangidakam. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amin.